sa calon mo sa panganiluah men sehat-sehat ibu panjang umur. Oh, kau kayak anak po ka rin na margabruto, buah-buah mo na pa. Uwe. Kaya petugas nila, idalan kerja sehat-sehat kan mula ke kabur bijak nama kay pa. Uwe bong. Sombot di bong. Uwe, pa. Kasih jolos. Daw po. Sige bandera po. So mo sa likwida pa, bende. Uwe. Banyak permisi kami dah bong. Uwe, uwe pa. Iban si Pung, masulong daw Pung. Okay, magwan di. Oke, baru terus sa sada dah. Ko pero pa Ko. namo sehat Uwe po. Pung, uwe. Mengatur kan pengumudi tua ada pa ni kay pero ta Eh, nala abangan yun di. Uwe, Ito. Yang telah pinagparabrutuin pong. Amin. Bertuhan mo. Amin. Ito. Sakay mo. Ang pinijuahin na po. Sehat panjang umur po. Uwe. Kami langsung mau dapat lah. Bibigyan ay sinde. Lodeng ni na sisipat na ito. Sikir tawari ko kari. Man. Si. Masuk ko ba sa ini kada rami. Diben sa si. Dike. Ten karina dahal dapat makin. Jadi mo dapat masalah kita itu dapat. Weh. Jadi lagi dah pongo kali dah kok kami pe orang mau. Itu kami sih orang kami cuma pasal pangan sehat-sehat men. Weh, pemuda mana? Pemuda anak, si muda-muda. Si muda-muda anak. Weh. Weh. Sa bruto ka rin na si Rohet. Weh. Tanggo tengah jalan tengah mo. Ang pinijuahin. Ito nga. Uwe. Sehat-sehat panjang umur. Uwe. Sehat-sehat panjang umur. Oke. Ah, udah pula. Belum saya kan kedia dia kita main menang. Uwe, kedia dia lah. Uwe. Kita tengah lah. Uwe. Uwe. Sada sana mah. Uwe. Oh, dah silot. Lo anggota. Gereja bapeda kada. Bagi permisi kami datang. Oh. Dadah. Yo, betul.